Ibaraba ba ibarama masoko ikina teati limochala itena nzoni gango na yati asangutie na molongoni. Mokonzi awa tukati badalezo Simplice Mathieu Sarandi ayamba biri na kubu chikusala chilo ameni agene so aiki sala kusala na yasa ndugu nginza chi dunia so ndugu irni aiki FMI ndalchi kapati chimingo tereso aiki chipika patara chi ba lege wasi ala limbi chi lekere ndali chi fango akusala ti sanduku nginza so chifani oku na kodoti be Afrika tene nandoni na yanga chi Walter Kenam ndukwa sanduku nginza ti FMI afapulele pekocha kusala susala sana kati bongi na makunzi tindukwa cha watukwa ti badalezu aikegibia na bika okoso na ngwiti tingo tere na makunzi tindukwa cha watukwa ti badalezu na salon d'honneur tindukwani si abombi tia la susaga na iri ti sanduku nginza ti bendo gigi aga afapeko polele ti tondoni aiki makunzi tindukwa cha watukwa ti badalezu Simplice Mathieu Sarandi si ayambala na tereni akuta susia kisa kusala na kubu tindukwa cha watukwa ti badalezu kwe akokapa na yati ngui tipikangwa patarani watukwa ti badalezu gisa mwenga na toa kwe akokapa na tipikangwa patarani tenti mboko na itiko na facilité ya les crédits so ambila conditionnel ya fois ça absolument là ni ngamugina ndo tenti carburant so là ba bon il vous merci bien les ko aussi le moyen du gouvernement là diminuer que était mais d'alim ya peu il faut dire audit il faut mener audit à ça là na ouais si façon na pekoni si peut na iwara tate na ndona c'est pas dire gouvernement peut moi ça là pour ça là ni nga pas pekoni aussi na tinda recette ça va dire à quel point était enfin nous aussi il faudrait gouvernement ça il faut ajouter finance ça effort tenir la réussite nous dire cette ici un petit wara équilibre de dépenses aussi ya kikui fango poko ti tondo ti sanduku nginza ti FMI na makunzi ndukwa ti watukwa ti badalezu abagigi na peko ti yenga ako ti benengo ndu so si bumbini asarani na kodo sisi ti be Afrika ilo nambage chi dati awa badalizo isupen ikire nambage chi kubuti ndokwa ti kozo benek bia Felix Mulowa ti faso kozo benek bia akire ayamba na kubuti kwa chilo agene so aikisa kwa na yati sanduku nginsa ti dunia FMI so alaga ti balu tene ti akwa ti maboko na maboko devalo watebo aikifana ipekoni kundu ti agba kodosa kesa kusa ndali ti Fonds monétaire international so na lini pakara Albert tu na mama sola kesa me tambula ti kusa ngwene na kodo ti be Afrika aga fade ti tembu tere na koju bia mokonzi gouvernement ti be Afrika ti fa apeko cha tambula ti kusala so aganala na gbata ti bongi na yati asarango ateneso lupika sa komingi na li ti akota ti kodo ti be Afrika ndali ti angangu so kwe ala kesara ti lekere age ti akusa la so amulege na kodo ti be Afrika ti wara mungo maboko ti sanduku nginza Fonds monétaire international si lo munga okongo so ti tene na la so fade ala sanga ngukwe ti tene asa kusala so njoni ti mulege na kodo ti be Afrika ti tene fade na ya chamini a nguso kega ala lingi ti wako oko leki ti mungo maboko so ti bia tene ti maingo na kodo ti be Afrika Dali ti kota lango ti matanga ti amolenge ti azovuko so asara ni biri na ndo ti dunia kwe bumbi so asara kwa na gbe ti leta pepe so irini a munju fanzi atene mouvement international ATD ka mon alekere biri kapati chimingo tere ti awago singana amolenge ti tene ala fa akpale so amolenge so ayeke wara na kodo ti be Afrika sango na ndoni na yanga ti Angela Gonda ayeke na ndo ti mama tene zoni duti tizo maingo ti amolenge so ayeke na yati ayiti kpale na kodo ti be Afrika silango so a bagigi ti mulege na amolenge so ti fa bibe ti ala na ndu ti lango so nga ti fa so amolenge ayeke gunda ti maingo ti kodro nga ti kanga lege na ayiti sioni so ayeke sara na tere ti amolenge bayo prefina Lucrèce ayeke fa piko ti abibe ti amolenge ti ili mbongo swa so ambati so alanguda so ala souffrir mingi réellement ala souffrir ala langu na terre
ngu asasi aya puti vivre nga njuna pe njuni sonte nga kanga anga danga pe école kwenga na la kanga pe asasi ngunja patonso apika na bi ala langwa pe ala gina nduvu jusqu'à d'après parce que ngwa kelinda yachi dani ala nga na datonti so minami ke lango so pe ala nguna yachi bash asasi ngunja papika ala na problème même te so asona ala katita ala fangu chigage mbeni zona pe chikuina yachi ngo mbeni veni dès que le nango le fang tiga le petit duna chingo ça c'est réellement azo timbeke ti imbongo ça ala souffrir mingi nila si ala tokana message titi ala titene ikevunga na la te gouvernement bando mingi na nducha zo ti imbongo ça parce que azo ti imbongo ça ngadi ton ina so tita ala gimbeni ndo so si ake tite a yonangu azalada. Par exemple, la Miketa Pika 23, ce qui tenait à Guindo, à Mouna, et puis à Zina la hôpital, à Zina la école, qui tenait à la fois les Kétois citoyens de Mengala. Tony Yensiati, il mbongo soit le Ekefa. Gapekoti, Tenechi, Ambati, so Aike, Nambageka. Ambati, à Sufika, Ambagenka, on a problème, Tingution, et puis Amenga Sangia Kanzuna, à Mou, Antionanguta, et puis. Mingi ami pop atinaya ayo ala wa malada tui ani una gouvernement qui est le bani na luchana azina la pende adomono idara yo ala wa santé ifana la so timingo tereti la so eke dali tibungo litilo so eke père fondateur ti mouvement international ATD Quarmon Joseph Orenzeski. Aikinando tia sanguso si asanguchi ya kondani tonga so iki msingila na la kweso adjuna de chili montala tiba asanguchi izalao.